Bishop w'ubureberezo bwa Fort Portal Diocese Ogona atangirirwe enkuyanja y'abikiriza kandi nugwe ayebembiro kushaba ko kutaho emikono ari kutungisa abana conforomansiyo ahakiriza ya Nyakasula parish abarugira mu zone 2 abashabire okuhamira mu dini no kutina ruhanga. Abatwalizibwa mbiri batwalizibwa ebisimba byogenda kunywa amarwa tamira beitu abembera mu mikirire baba nebisimba bitakonga kubazaho baba no kusembererwa baba nengonzi baba no bisinga nebindi ireho ebizibwe bya sente byalesibwe ndwere ya corona emiswija n'ibindi kabembezi ba parish n'abakristo twine nsonga yona tukwataniza tukora hamu ebitire muno amani nibyo bino ebyo kuruma abantu hano nabaruma muno ebicyoli bingi nabayiha musente abebembezi bebyanga bakuru b'emigongo n'abandi bakire aha mukorogo entunguka umparisho mwe twatwara umusogo tubisho kuza kubana bitu conforomansiyo kandi na munonga ngonyo kwa development nimpura nyino muhimbo gw'amani. Bishop agarukire yatongozaho omurimo go kombeka ekereziyensia kandi gubarirwe sente z'urukwingana biliyoni 1 n'ekicweka. Bwebembezo bwanjye nka Paris chairperson kandi kameye kureba ngo kasiyegeneye abo bashuje batwine n'abasize kwata Gashakwa Ansona Twine.